Khala igwijo ubukele Ekhaya Jikelele kanti ke siza kuwe ngqo kumagumbi ethu osasazo eAuckland Park SABC sihlabela mgama novimba wethu. Njengamanje ke mbukeli sesingena ehoreni lethu lokugcina kanti ke sibheke ihamba phambili kuleli hora. Isikhungo esihlinzeka ngamandla ogesi kuleli iEskom sesifake izwe ngaphansi kwesigaba sesine sohlelo lokucisha konga ugesi. Lesi sikhungo sithi iziphehli zaso zingaphansi kwencindezi. Ikomiti yethutyana yePalamente esekwe ukuba yonyule umkhuseli woluntu omtsha iza kudibanisa inhloko namhlanje kuzixoxe ngabo bafake isicelo sonyulo. Sanibonani molweni uNtunja lo bathi siqhaga somfazi ijeyitshele kaNtunja avila ivula ngabantu ivula zenkonjane ubukele Ekhaya Jikelele kwi-DTT SABC kuyatholakala umculo ama-poetry ezamabhizinisi uzongaphuthela bathi ijeyitshele kaNtunja mbini halivulwa. Isikhungo esihlinzeka ngamandla ogesi eNingizimu Afrika iEskom isimemezele ukufaka izwe ngaphansi kwesigaba sesine sohlelo lokucisha konga ugesi oqale ngehora lesikhombisa ekseni nje kanti ke kuzodonsa kuze kube ihora lesine ntambama. Emva kwalokho ke mbukeli izwe lizobe selingena esigabeni sesithupha sokucisha kogesi kuze kubeke ihora lesihlanu ntambama. Estatimendeni namhlanje kuseni iEskom idalule ukuthi ngenxa yencindezi ebhekane neziphehli zayo zamandla ogesi ebusuku kuzosa kube namhlanje nokusebenzisa amandla ogesi kusetshenziswa igas yikho kuholele ekutheni zinyuke igaba zokucisha kogesi. Lesi sikhungo sijobelelana ngokuthi uma kukhona inguquko umphakathi uzokwaziswa. Lokho ke kusho ukuthi phela sekuzongenwa kuphunywa ngesigabeni sesine nesesithupha ngezikhathi ezibekiwe kuze kufike ke imininingwane emisha. Ngeshwa igaba ke zohlelo lokucisha konga ugesi ziqiniswa nje kuhlasela umsingo bandayo Eskom would like to announce that due to the loss of additional generating units overnight, the extensive use of open gas cycle turbines, and the inability to replenish pump storage dam levels, Stage 4 load shedding will be implemented at 7 this morning until 1400. Thereafter, Stage 6 load shedding will be implemented from 1400 today until 5 a.m. on Thursday. This pattern will be repeated daily until further notice. Eskom will publish an update as soon as any significant changes occur. Ikomiti yethutyana yePalamente esekwe kuba yonyule umkhuseli woluntu omtsha iza kudibanisa inhloko namhlanje ukuze ixoxe ngabo bonyuliweyo. Amagama wabo batyunjiweyo aza kupapashwa kwikhasi lendlu yowiso-mthetho yesizwe ukuze uluntu luhlomle. Ixesha lomkhuseli woluntu onqunyanyisiweyo uAdvocate Busisiwe Mkhwebane lifikelela esiphelweni ngomhla we-15 kweyeDwarha. IPalamente ijonge ukuba kube kuqashwe umkhuseli woluntu omtsha. Indima yakhe kukhusela abemi beli kunye nokuphanda ulawulo lugwenxa kunye nokusetyenziswa kwakubi kwamagumbi kwimicimbi karhulumente. Umgaqo-siseko uthi umkhuseli woluntu angasebenza kuphela ixesha elingahlazekiyo leminyaka esixhenxe. The Constitution and the Public Protector Act set out some criteria, but in very, very broad terms. And really what Parliament needs to do is to draw down and say exactly what does this mean in practice? What are the hard skills and experience that we're looking for? So it's clear, this is an office, as we now know, that carries significant power and authority and responsibility. And it therefore must be occupied by somebody who has the respect of people in the public sector, respect of the public at large, because they are there representing us in terms of dealing with maladministration in the state. So it's somebody who's going to be, his integrity needs to be beyond reproach. They need to be skilled at what they do. They need to have extensive experience of operating at a very senior level. And I think this was something that was overlooked the last time around, that the amount of experience at a very senior level, because this is a very senior position, and we need to find the appropriate candidates that has that the range of skills and competencies, but also the stature
to hold that office in high regard and to hold public officials to account. Enkosi ngokuhlala nathi nisabukele iEkhaya Jikelele apha kwinkqubo-ndaba yakho uDTT. Amarhe aze nempukane eziluhlaza athi iJamani kwingxoxo norhulumente woMzantsi Afrika ngeenjongo zokuqesha abongikazi abaqeqeshe kuMzantsi Afrika ukuze bavale izithuba zemisebenzi kwela lizwe. iJamani ke lelona lizwe likhulu kwezoqoqosho laseYurophu kuxele ukuba lifuna ukuqesha abongikazi abasisiqingatha sesigidi abavela eAfrika kubandakanyeka ke noMzantsi Afrika. Ukuxovula banzi lo mba sikrweca isithethi sombutho wabongikazi baseMzantsi Afrika uMnumzana Sibongiseni Delihlazo. Masikubulise sikwamkele enkqubeni iEkhaya Jikelele. Siphinde sinamkele kwakhona nisasibukele apha eKhaya Jikelele. Abadlali bebanyana bebekhombisa ukuthi basadiniwe ngesikhathi beqeda kutheleka eNew Zealand ukuzobamba iqhaza emqhudelwaneni wendebe yomhlaba yeFIFA esigabeni sabesifazane. Yize kunjalo ke bamaganga ukuzwana amandla neCosta Rica ngomgqibelo kwazise phela bagcina kweAFCON ukudlala ndawonye njengeqembu. Banyana kancinci iyayiqhelana nobomi baseNew Zealand ezakubala ikhaya labo kweziveki zine zizayo. Azikapheli incama izivubeko zokundiza emoyeni ithuba elide ukuya kwela lizwe liphambili ngeyure ezili-11 kweli loMzantsi Afrika kodwa bakonwabele kuzilolonga. The first day, it was extremely somber. Most of us were sleepy. We really didn't want to come to eat, and do stuff that we were supposed to do. We are at day 2 where we went to training and just had a feel of just kicking the ball. The day before today, it was raining. So today it was a bit nice, not raining. The weather was just nice and cool. Kubalulekile kambe bakhawuleze baziqhelanise nemeko phambi komdlalo wabo kuvula indebe yehlabathi neSweden nge-23rd yale nyanga. The team is gelling well, number one. We are acclimatizing. The girls seem to be getting along with even the people here in New Zealand. Even on the field, we're starting to connect more. So everything is just going so well. So I'm happy about that. Umdlalo weyo neCosta Rica uzakunceda ifolosi uJermaine Sopasinwe noHilda Magaya bavuselele ukhokhono lwabo ebaleni nembalasane uThembi Kgatlana okuya kumonzakalo emva kwexesha elide. Enkosi ngokuhlala nathi nisibukele apha eKhaya Jikelele. Amarheke aze nempukane eziluhlaza athi iJamani kwingxoxo norhulumente woMzantsi Afrika ngeenjongo zokuqesha abongikazi abaqeqeshwe nguMzantsi Afrika ukuze bavale izithuba zemisebenzi kwela lizwe. iJamani lelona lizwe likhulu kwezoqoqosho lwaseYurophu kuxelwe ukuba lifuna ukuqesha abongikazi abasisiqingatha sesigidi abavela eAfrika kubandakanya ke noMzantsi Afrika. Siyasanithembisa ke ngaphambi kokuba siye entengisweni ukuba sawuxovula banzi lo mba sikrwece isithethi sombutho wabongikazi waseMzantsi Afrika uMnumzana Sibongiseni Delihlazo. Ukhona ke emnxebeni. Masikubulise sikwamkele kwinkqubo yethu iEkhaya Jikelele. Ndiyabulisa msasazi, ndibulise kubabukele emakhaya. Inkosi kakhulu ngelithuba. Ngatsho siyarhalela ukwazi into yokubana ingaba ithini imibono yeDenusa ngalomba ilizwe lingakwazi na ukuba nenani eliphezulu labongikazi abafudukela kweli laseYurophu ngaphandle kokudala mhlawumbe ingxaki yokunqongophala kwabo abalapha kweli lizwe loMzantsi Afrika. UMzantsi Afrika uyawadinga abongikazi msasazi kwizibhedlela nasezikliniki zawo. Kodwa ebadinga benjalo kuyafumanisa ngokuba bakhona abongikazi abaqualified fully kodwa abahleli emakhaya. Lonto isifaka ekoneni ke siyiDenosa ngoba siyayazi into ngokuba xa sivelisa amanesi elizwe sivelisela ikliniki nezibhedlele zelizwe so that kuthathwe kunakekelwe abantu baseMzantsi Afrika abaya ezibhedlele nasezikliniki zethu. Kodwa into enqongophala kwebudget
isenza amayilo ngoba kaloku sithi ngokusibadingayo abongikazi ezikliniki nasezibhedlele ufumanise ukuba kukho amanesi ahleli nje emakhaya. Amazwe ke afana noGermany ngamazwe afumileyo ngokwezemali ayalaqaza ngoku ngoba asifundile isifundo ingakumbi emva kweCovid sokunqongophala kwabongikazi. iGermany iyaqalisa ngoku ukuzama ukusombulula ingxaki yayo yokunqongophala kwabongikazi welalizwe. Sinexhala ke ngoba ukuphulukana kwethu nezinesi zingaphangeliyo ayizo zinesi zingaphangeliyo kuphela kuyawuquka nabasebenzi bangonwabanga ngenxa yento kuba bengahlawulwa kakuhle ngenxa yokuba imeko abakhangela phantsi kwazo zinganyenezeleki. Lixhala sinalo ke elo siyidenosa. Njengoko ubalula izimvo zenu okanye imibono yenu njengedenosa, ingaba uyayazi mhlawumbe bangapha abongikazi uMzantsi Afrika bebonke? eMzantsi Afrika kunzima ukuchaza ncakasana amanani abongikazi esinabo ngoba uba uyajonga kwiregister yawo wonke amanesi asebenza eMzantsi Afrika ikhona iregister ngoba nayiphi na inesi ukuze isebenze ezinesi eSouth Africa funeka ibe kula register. Ilawulwa ke la register ngu-South African Nursing Council. Inani esinalo pha yi-280,000 yamanesi kodwa la register iquka amanesi aphangela overseas ngoba lokhu noba uphangela overseas kuyafuneka as a requirement into okubana ube kanti registered ne-regulatory board yelizwe lakho. La list ibaquka namanesi athatha umhlala phansi nasa from time to time akwaziyo ukuba asebenza njengamanesi. Asikwazi ukuthi ke ngokuncakasana sinamanesi angangobala kwala list ibaquka kwabantu abangamanesi kodwa abakwi-management positions nabanye abangikhona kwi-Department of Health. Kunzima ke ngokutsho into okubana mangaphi amanesi esinawo ezibhedlele kodwa siyaziyo into okubana inani labantu ebefunekayo elingamanesi kwezibhedlele liselininzi ngoba sisadinga umzekelo into engapha ku-26,000 ngisho ku-62,000 yamanesi esiwadingayo kwi-system yethu that is izibhedlele nasezikliniki jikelele. Njengoba sitsho into yokubana amanesi amanye wawo kweli nani aquka abathe bathatha umhlala phansi, abanye bangapha yaphesheya kwamalwandle, abanye ke bakwizikhundla esingatsho into yokubana bayamanager. Ingaba mhlambe imibutho ibicela urhulumente ukuba aqeshe abongikazi kumaziko ezempilo eMzantsi Afrika, ungathi mhlambe sinayo ingxaki yokunqongophala kwabasebenzi bezempilo okanye mhlambe yintoni enothi yenziwe njengoko uthi mhlambe if bekuthiwa kuphana amanani apha ko-32,000 nyuka engabe khona intoni mhlambe engenziwa? Into engenziwa isisombululo ukubana ibudget zelizwe lethu xa ibudget zethu ziyazisehla kuquka ibudget ye-Department of Health kwi-provinces. Unyaka nonyaka ibudget eya kwiphondo le-provinces iya isehla. Ndawunika umzekelo ngephondo elifana eMpumalanga. Iphondo elifana eMpumalanga ibudget ibikade inikwa ukuba makuqeshwe amanesi avelisele iMpumalanga izibhedlele neekliniki zaseMpumalanga ibikade i-200 kwiminyaka emibini edlulileyo. Kodwa kuyaqaphela ngoku ibudget ngoku ekhoyo yokufundisa amanesi ayi-70 kuphela. Into ethetha ukuthi ngonyaka funeka iveze i-70 ezawudistributha kwiikliniki nezibhedlela zaseMpumalanga. Uyafana ukuthi zingaphi na abantu bayaresigna, abantu bayaretire, abanye bayabhubha. Unfortunately sinomcelimngeni ke into yoba sifuna ibudget mayinyuswe ukwenzela into yokuba sikwazi ukujongana nawo imicelimngeni umninzi kozayo ke thina esijongene nawo ngoba in the next 10 to 15 years uyawufumanisa into yokokuba ihafu yonke le population yamanesi bendixela yona le 280,000 ihafu yonke would have retired. Kuba kaloku over the age of 49 uninzi lwabo lizabe selithathe umhlala phansi asivelise amanani alungeleyo into yokuba akwazi ureplace la manesi xa le eretireshile. Yingxaki esijongene nayo leyo in the next 10 to 15 years. Iwesi ke yokuba sivumele into yoba kumke amanesi apha singavelisi amanesi amaninzi kodwa eloko umzekelo iGermany ithi iza kuvelisa amanesi ithi lewathathayo ishiye amanye kula iwavelisileyo ngemali yawo. Loo nto iyakuzama ukusombulula le ngxaki esijongene nayo singuMzantsi Afrika yokushokoxeka kwamanesi singakumbi kwi-future esijonge kuyo. And kaloku izoba ingxaki kakhulu leyo into yokubana kushokoxeke amanesi kuba baninzi abantu abadinga ulwaluleko okanye ukunyangwa. Ungathi mhlambe yintoni unobangela wokunqongophala kwabongikazi kuba uye wachaphazela umba webudget kodwa siyaqonda into yokubana kukhona mhlambe abantu abathe bagraduate bahleli abanemisebenzi. Ungathi mhlambe yenye yezinto ezichaphazelayo leyo ukuba mhlambe kube khona abantu abangekaqeshwa? Injalo msasazi kodwa ezanqoqonqa eyona nto ngumongo ongunobangela sezibudget zisoloko zikhathwa kwi-provinces
ufumanise ukuba nebudget ikhona yokuba ukuqeshwa abasebenzi ziyazikhatha unyaka nonyaka ngoba uMzantsi Afrika i-tax collection njengoba isihla abantu abangaphangeli bebaninzi ithetha ukuthi le-budget ziye zichaphazeleke. Iquka ke ngoku ne-Department of Health into engasithandisiyo ke yona side nosa ngoba kaloku i-Department of Health inika iinkonzo ezingundoqo, iinkonzo ongenalungu nokuba zingaqhutywa nokuba ngelaphantsi kwayiphi na imeko. Loo nto ifuna ukuba urhulumente akwazi ukutyala ezivelisweni abongikazi ukwenzela uba bebe baninzi abongikazi kwizibhedlele zethu. Uninzi lwabantu emakhaya bayonqena ukuya ezikliniki, into engaphilanga ngoba ufuneke echithe ilanga lonke ekliniki ngoba kaloku ityhu zinde, bambalwa abasebenzi. Into ethetha ukuthi funeka uvuke ekuseni ngo-1 o'clock ukuze uye ekliniki evula ngo-7 o'clock, uhlale ilanga lonke kulaa kliniki ungakhange ujongwe kuba kaloku ambalwa amanesi aphaya, ityhu igcwele imome ikliniki. Kodwa urhulumente akayenzi into yoba makuqashe amanesi, ingakumbi sekukho la amancinci ngokuyiwavelisileyo urhulumente akakwazi uwaqasha wonke. Into ke ngoku leyo enangazelelisa la manesi kula mazwe anemali afana noGermany no-UK, and azabathatha abaninzi amanesi selepakisha iibheki zawo elungele ukumka uyokusebenza phesheya kwezilwandle ngoba lokhu iimeko zokusebenza kula macala nokwana zingcono zona. Kodwa sithi lezi mpetha urhulumente anazo nomnafika nelizwe laseGermany sifuna into okubana amalungelo abasebenzi amanesi asuke eSouth Africa banganyasha ukufika kwawo phaa. Funeke noko sizame xa sesithethile nalamazwe kukwazi ukuba athi noba yanyamezeleka imeko azosebenza phantsi kwawo kodwa bangabi ngabantu abangaphantsi ngokwemiholo kunabantu abasebenza kulaza levels nezikills bazobe beyizi-colleagues zabo xa befika eGermany. Masibambe ngazo zozibini kuwe Mnumzana Sibongiseni ngexesha lakho. Enkosi Msasazi, ndiyabulela. Lowo ke mbukeli ibinguye uMnumzana Sibongiseni Daily Hlazo sichubela ngendaba zamvanje zokuba iJamani ikwingxoxo norhulumente woMzantsi Afrika ngeenjongo zokuqesha abongikazi abaqeqeshwe nguMzantsi Afrika ukuze bavale izithuba zemisebenzi kwela lizwe. Kanti ke ngoku masithi qhwi evenkileni ngayindawo. Siphinde sikamukele umbukeli Ekhaya Jikelele, sibonge kakhulu ngokuthi ke usahlanganyele kanye nathi la ekhaya. Uyakhumbula ke umbukeli usakhula kugqokwa impahla ikaKhisimusi, kudliwa inyama njalo ngamasonto kuphela, kanti ke imbalwa nemizi yayinonomabona kude. Ngaleso sikhathi ke umbukeli sasazi kahle ukuthi ongayanga esontweni nabazali uzohlala phandle kuze kuphume isonto. Lena ke ngezinye yeyindlela thina abantu abamnyama esakhula ngayo, kanti futhi phela iyona esenza ukuthi sihlangane sibumbane ngoba ikhuluma ngathi sonke. Kuke kwabhuza enkundleni ezokuxhumana ngesikhathi kubonakala intombazanyana ephethe isinkwa engathi ke yayibuya esitolo ikade ithunyiwe, ibigijima idlule emanzini ayixhaphozi ingenankinga nje, ibonakala ijabule imamatheka. Lokho ke mbukela kudonse amehlo kwathinta nezinhliziyo zabantu abaningi. Asikucaciseke ukuthi inhloso yethu akukhona ukukhangisa ngomkhiqizo wesinkwa, kodwa besingeke sikwazi ukubana lengxoxo ngaphandle kokubonakala komkhiqizo okukhulunywa ngawo lapha. La ekhaya lakho ke simcingile umthwebuli walokhu uLungisani Mjaji, okuyena phela umuntu odonse amehlo abantu abaningi wathinta inhliziyo zabantu abaningi. Asikubingelele ke Lungisani, sikwamukele ekhaya Jikelele. Sawona sisunjani? Siyaphila brothers, hayi nawe ngiyakubona ukuthi ugrand lapho hle sikhona. Hayi ngigrand, ngiyaphila, hayi ngimnandi. Welungisani, siyazi ukuthi ungumfundi kwesinye sezikhungo zemfundo ephakeme. Sicela nje usenabele ukube isendlalela usichazele ukuthi ufunda kuphi. Ngifunda eTshwane University of Technology, ngenza i-second year yami kuyifundo zokuthwebula i-commercial photography. Lungisani, ngoba wenza lezo zifundo ze-commercial photography, ubonakala umuntu onekhono elimangalisayo. Ingabe yini le eyakunika umqondo wokuthi wenze lokho okwenzayo? Lokho engikwenzayo umngani wami sasifunda naye high school back in 2017. Ngo-2017 uyena umuntu owang-introducer kulento kulomkhakha we-photography. Ngabese ke ngaya e-college ngo-2019. Ilapho ke ngabona khona ukuthi hayi ngimnandi and i-photography ngiyayithanda. Ilapho ngachitha khona isikhathi sami esiningi ngithwebula izithombe, ngiloko ngithwebula izithombe.
abantu abaphezulu ama-lecture engangifunda khona eScientific College ngenza i-farming management izifundo zolimo babona ukuthi umntwana unekusasa eliqhakazile kwezothwebulo ilapho ke omunye wama-lecture wangithengela khona i-camera wathi angipractice ngiloke ngishutha ngaqhubeka ke ngashutha omunye umngani wami wabona naye i-potential yokuthi ngiyayithanda i-photograph yena owakwazi ukuthi angifunele isikole saseTswana. Hawu cha siyambonga uthisha bakithi nomngani ukuthi bakuxhase. Yazi kuba phela mhlawumbe akakunika nje lo camera ngabe manje asixoxe nawe namhlanje. Ngaba sazi lesi sithombe esesisabalele kangaka ke einkundleni zokuxhumana. Ingabe nje wakufikela nini ke umqondo ukuthi ushuthe lonana bakithi? Mina kune project engiyenzayo ebizwa ukuthi my footprint lapho isifiso sami bewukuthi ngibonise abantu ubuhle belale engihlala kuyona ubuhle bendawo yasemakhaya engihlala kuyona isifiso sami bekuyilokho so ngalendlela ekwenzeka ngayo ke hayi isifiso sami sesifezekile and imithandazo kaMama ngaso sonke isikhathi ngingathi abantu base South Africa iyonkana nje hayi bayiphendulile imithandazo kaMama. Manje wena umzani wafike wamshutha kunana lo simbono wayethunyiwe kade ethunywa isinkwa wamshutha kube sekwenzakalani ngemva kalokho sengenzela lo mbukeli mhlawumbe ongazi obona nje ukuthi hey siyatrenda lengane ephethe isinkwa zikhiphani ngalengane yini emva ukuthi usushuthile ke isithombe sasabalala inkundleni zokuxhumana ngabe ikuphi okulandele lapho? Okulandele lapho ngathatha isithombe ngasiposta kwi TikTok account yami einkundleni zokuxhumana ngasiposta khona kuma social media ngasiposta mangisiposta ku TikTok wami nganginama followers nje amancane maybe awu 10,000 then abantu bayibona into enhle abarelate kuyona then abanye bashare abanye bekhala abanye bejabule bebona into enhle bathega u-Albani Tiger Brands Albani then aze afinyelela kubantu baka Albani ngikhumbula kahle nje kunosisi nje owasempumalanga okuthiwa uXolile Biyela owumsebenzi ka-Albani uyena owakwazi ukuthi afinyelele kumina bese afonele ama-branch aseduzane nathi ukuthi azovakasha azobona indawo yangasekhaya azobona ekhaya ingane ekhaya bafika nje ekhaya bezobona baphathela uMayi istofu nezinto zeingane izinto zeingane abayiphatha sakwazi ukuthi sinikeze omakhelwane ingane zakomakhelwane eziye zingisize mangenza iproject yami my footprint. Lungisani. Oh, that's such a nice story, man. Yeah, so bafikile bakalibhani ke bapha ngithanda nanomqondo wakho ukuthi noma sebefikile bezopha unana kanye nani ekhaya kodwa nikwazeni ukuthi niqhubeke niphe ngisho naso nomakhelwane endaweni lokho kusho lukhulu phela ngoba yikho lokho esiyikho singama Africa ubuntu. Bayaphawula ke nabantu bezwakalisa injabulo emangalisayo ngoba bethi ke bayibona bona mangabe bebona lengane kanye nemvelaphi lapho uzizwa kanjani ke wena ngalokho? Ngizizwa ngijabulile kakhulu ize kona ama-comment ngingeke ngiwaphendule wonke and nama message indlela emaningi ngayo ngeke ngiwaphendule wonke kodwa ngidlulisa umyalezo wokubonga ukuthi hayi ngiyabonga izandla zidlula ikhanda and umzalo wami la khona ujabulile yize kona kuncane kodwa okuncane kubonga okuncane ngaso sonke isikhathi kodwa nje hayi iyabonga ilali yonke iyabonga nomakhelwane bajabulile nasekhaya bajabulile iSouth Africa yonke ijabulile. Ujabulile yonke impela eSouth Africa. Manje ucabanga ukuthi ke lokho kungavula miphi iminyango sengisho nje empilweni yakho kanye nasempilweni yengane? Iminyango iyavuleka iminyango and ivuleka nje baningi abantu abafuna ngifike ngenza umsebenzi wami oncomekayo abanye banginikeza amathuba ukuthi ngihambe nabo ngiye endaweni yangakube emakhaya bese ngibenzela ama video nezithombe then amanye ama companies
engeke ngiwasho ngamagama nawo afuna ngicreate iy'thombe kanye nama-video ngisebenzisa umshana wami ulethu ukukhanya sisebenzisane nabo kodwa bengakabi yona ilokhuza ngathini isinqumo besingakathathwa isinqumo nje esifinali. Hayi cha siyakubongela kakhulu ke siyabonga futhi lungisani ngomsebenzi wakho omuhle othe wawenza usikhonzele nakunana bakithi umtshela ukuthi wave simthanda sonke siyamvula siyambuka lapha ungatshela nje umbukeli mhlawumbe ukuthi izinkundla zakho zokuxhumana zithini for mhlawumbe umbukeli ongakaze ayibone lento esikhulumayo ukuthi naye akwazi ukungena abone lento esikhuluma ngayo. Inkundla zokuxhumana ku-Twitter @mjaji lungisani, ku-Instagram myfootprint_innovative photo G, ku-Facebook ulungisani mjaji, then ku-TikTok innovative_photo G or lungisani mjaji. Sibonga kakhulu ke lungisani sikufisele nosuku oluhle sikufisele konke okumhlophe. Ngiyabonga sisi. Mbukeli ke thina njengabantu abamnyama sikhule sazi imithetho ethile nezinto esizenzayo noma kungathiwa sehluke kanjani ngamazinga okuphila kodwa nje icishe ifane yingakho kuvamise ukuthi noma singezwani ngezinto ezithile ezithinta impilo kube khona kodwa into esihlanganisayo isenze sibe yimbumba noma ngabe singabaluphi uhlanga. Besikhuluma ke nolungisani mjaji ongumfundi wase-TUT ovele waqopha izinto ezithinte inhliziyo zabantu abaningi. Asizange ke mbukeli sikhulume nengane okuyiyona esesithombeni ngoba phela ngokweminyaka besingathandi ukuyifaka ngaphansi kwencindezi lawo phela ngeminye yemigomo yezokusakaza kwazise kuneyinhlaka ezilawula nezibheke indlela esisakaza ngayo. Njengamanje ke mbukeli ake siqhubekele phambili neindaba zethu. Ukukhulela ebusheni phecelezi i-adolescence kuyekhambisana nenselelo enkulu entsheni. Isibonelo njengasenza ukuguquka kwezitho zomzimba, izifo zabasha besifazane, ukucindezelwa ontanga, ukukhulelwa kwentsha, ukuhlukumezeka ke ngokwemizwa nanokhwantalala phecelezi depression. Ngenxa phela yokuthi ke sekufanele ubhekane nezinguquko eziza nokuba umuntu osemusha. Bese kuba ke indlela abazali bentsha ababuka ngayo lezi zinguquko zabo njengoba phela bekhulela ebusheni. Okubalekile ke mbukeli indlela esisabela ngayo ekukhuleni kwentsha njengabantu ke abamnyama. Ukukhulela ebusheni kuza nezinselelo ebantwini abasebasha. Ngokwesibonelo, ukuguquka kwezitho zomzimba, izifo zabasha besifazane, ukucindezelwa wontanga, ukukhulelwa kwentsha, ubuqhwaga, ukungazethembi, ukuhlukumezeka ngokomzwelo, ukuphazamiseka ngokwengqondo ngenxa yokuthi sekufanele umuntu abhekane nezinguquko eziza nokuba umuntu osemusha kanti nokuba umlutha wezidakamizwa. Bese kuba indlela abazali bentsha ababuka ngayo izinguquko eziza nokuba umuntu osemusha. Nokho okubalekile indlela esisabela ngayo ekukhuleni kwentsha njengabantu abamnyama. Wonke umzali unombono ohlukile mayelana nendlela yokukhulisa izingane zakhe. Ubudlelwano obuhle phakathi kwezingane nabazali bazo kubalekile kakhulu phakathi kweminyaka yobusha yomuntu. Ukukhulumisana kuyisihluthulelo sokwakha ubudlelwano obuhle okuholela ekutheni ingane ikhululeke ukukhulumisana nabazali bayo. Ingabe indlela yethu yokukhulisa izingane njengabantu abamnyama ngokwesintu isasebenza namhlanje? Ingakwazi yini ukunqanda ezinye zezinselelo abantu abasha babhekana nazo? Kungaba njani ukubuyela esintwini sakudala sokukhulisa izingane zethu? Kanti ke mbukeli ocingweni sinonomlungisi Sikhosana oyisazi samasiko futhi ke onolwazi olwengeziwe mayelana nalolu daba. Masikhosana sekwamukela ohlelweni iEkhaya Jikelele breakfast show. Atoko thuwehlelo ngiluthisa abodingawo. Yebo sikubingelele Masikhosana. Engabe ukuguquka kwezitho zomzimba emntwini osemusha ngokwesibonelo nje uma ngabe intombazane siqala ukuba namabele kanje ingabe into evamile phela ukuthi ogogo bethu siyazi bebemane beshaya noma ngomshanelo noma bethula iduke ekhanda bawashaye bethi bayawaxosha ngoba phela bethi intombazane isasencane. Ngabe lena indlela yethu yesAfrika esibuka ngayo izinto noma inkoleloze? Ngiyathokoza Ake mbukeli sixolise nje ke ungathi kunenkinga nokuxhumana kanye nonomlungisi kodwa sizolokhu nje simzama ukuthi siphinde sixhumane naye ukuze sokhuluma ngalolu daba ngoba udaba olubaleke kakhulu okwamanje nje ngasithi qu 8 olo sizobuya emva komzuzwana.
Siphinde ke sikwamukele mbukeli Ekhaya Jikelele Breakfast Show kanti ngaphambi kwekhefu sike saxhumana ke noMlungisi Sikhosana esesimtholile ke njengamanje mbukeli ukuthi sixoxisane naye mayelana nokukhula ukhulele esigabeni sentsha. NoMlungisi sikwamukele futhi sethembe sesiyazwana ke manje. Ngiyathokoza ngiyanilotshisa nonke. Hayi besabuza ke ukuthi ingabe ukuguquka kwezitho zomzimba emntwini osesemusha omunye ikakhulukazi emantombazaneni mengabe phuma amabele ogogo bebeshanga umshanelo noma bashaye ngeduku bethi bawabuyisele emuva ngoba umuntu usasemncane. Ingabe lokho indlela esiphila ngayo thina njengama-Afrika noma nje inkoleloze? Iye lokho kulisiko lethu kusisintu sethu njengama-Afrika njengabantu lisiko lethu abantu ukuthi umntwana nakavelelwa ngilokho asesigabeni leso sokukhula abogogo bebambona ukuthi akakakhuli ngokwaneleka ukuthi azokukhona ukujamelana nalokhu okumajuguluko okwenzeka emzimbeni wakhe bebamthanyela ngomthanyelo besithi zimphuma mlotha kakabi ukuba mabele zimphuma mlotha abogogo bebambona ukuthi lokhu zimphuma mlotha akusikho amabele bamthanyele ngomthanyelo ukwabiselemva bese ngesikhathi esifaneleko azokuphuhla godu amabele umntwana angene esigabeni sepuberty ngokuya kwesikhathi nangemvelo. Yebo noMlungisi ngokuqonda kwami ke njengendlela ongiphendula ngayo ngiyabona ukuthi kusho ukuthi ushola ukuthi ogogo ke mabeshanga umshanela bebiyele emva lamabele. Yes bebabona ukuthi umntwana lo akakakulungele ukuguluko la azokwenzeka emzimbeni wakhe nabamqala ubujamo bokukhula usesemntwana usesemncane. Manje noMlungisi ingabe ke indlela ke esesikhulisa ngayo thina izingane zethu ingabe nomthelela yini ekuyiphatheni kwazo? Iye kunomthelela ngoba sesiphumile emasikweni wethu abantwana njena ngesikhathi sani namhlanje baphuhla amabele baneminyaka eli10 ukuya ku11 years 19 kanti ngesikhathi salokho abogogo bebanendlela yokuvimba lokho ukukhandela namkha ukuvimba ama-hormone inthako zomzimba emntwaneni omsana nemntwaneni omntazana bebakuvimba ngokuthi ama-hormone la angakhuphuki khulu inthako zomzimba emntwaneni zingakhuphuki khulu ngokuthi umntwana adle umdoko wamabele ngesindebele siwubiza ngetseletsele umntwana onabo 10 years to 13 years bekadla umdoko wamabele umdoko wamabele usiza ukwehlisa izinga lenthako zomzimba emntwaneni omsana nemntwaneni omsana ukwenzela ukuthi umntwana omsana nomntazana angangeni msinya kupuberty umdoko wamabele esibiza ngetseletsele bewusiza kakhulu kilokho sesikulahlile lokho unalokho abantwana bethu badla ukudla okukhuphula inthako zomzimba okukhuphula hormone wabo emzimbeni basesebantwana kakhulu abantwana banamhlanje baneminyaka eli10 kodwa sebaya esikhathini sebaya menstruate ngombana siphumile ekambisweni yamasiko wethu esafundiswa abagogo bethu. Manje noMlungisi uma ngabe ke izingane seyikhulile sengena ku-adolescence njengoba usho nawe ingabe abazali abaningi ngokuqaphela kwakho basuke bekulungele yini ukuqonda okwenzeka ezinganeni kanjalo nokumelana naleso simo? Iye ababelethi banamhlanje sifundisekile abanye sifundile ngokwefundo siyahlukanisa siyawubona nomkhanyo akufani nababelethi balokha bakade namhlanje ne-technology ithuthukile siyakhona ukufunda ngokuzokwenzeka emzimbeni womntwana besifundise nabo abantwana banamhlanje nabo bafundile bahlakaniphile kutsho ukuthi ngithi ababelethi banamhlanje esingazinikeli isikhathi ukufundisa abantwana bethu ngokwenzekako emzimbeni abo ekumajuguluko emzimbeni abo nabangena esigabeni sobuhlawana ngesindebele kuza kuba yipuberty ubuhlawana yipuberty. Manje singayihlomisa kanjani ke noMlungisi izingane zethu ukuthi zimelane nokucindezelwa ontanga phecelezi ke i-peer pressure? Umntwana ngokwesiko lesindebele simkhulisa ngendlela yokuziphatha ngokuya kwesigaba akiso. Ngicabanga ukuthi ngesintu sonke sibabantu sonke kunendlela yokukhulisa umntwana omsana nomntwana omntazana. Umntwana omntazana kufanele akhuliswe ngendlela umntwana omntazana aziphatha ngayo afundiswe ukuthi nawu kulesi sigaba ngilokhu nalokhu ongakwenziko nawu usesigabeni sepuberty isigaba sobuhlawana awukabi ukukhuliswa awukabi ukunikelwa amalungelo wokuthi
sewumntazana sewungazibandakanya kwezobudlelwana ngombana kwabukhuliso sisemntwana sesesigabeni sobuhlawana nasingabuyela emva emasikweni ethu abantwana sibakhulise ngokuya ngengaba zabo sibanikele nendlela yokuziphatha ngokuya kwengaba abayizo ukuthi nawumntwana osesigabeni lesi uziphatha nganasi indlela ngiyo engasiza sibalekele igandelelo labantwana ngoba umntwana osesigabeni sephi bathi igaba sobuhlawana namhlanje sekanegandelelo lokuthi abe nomlingani abe sebudlelwaneni kanti ngokukhula akakabi ukukulungela lokho asibuyeleni emva sibabantu sikhuliseni abantwana ngamasiko wethu. Yebo nomlungisi ngiyakuzwa njengoba ukhuluma ngomntana wentazana intombi ngiyacanga ukuthi umntana wentombazane lo okhuluma ngayo ukuthi ezabafana zona izingane kuthekekani ngazo ziyalwa ngobani kanti iziphi mhlambe iziyalo okufuneka izitholo zingane zabafana. Ngiyathokoza ngokwesintu sibabantu kungakho ikhaya kufanele libe noma libe nobaba. Ubaba uqala ngehlangothini labantwana babesana uma uqala ngehlangothini labantwana babentazana. Indima kababa kukhulisa umntwana omsana amfundise ukuthi na kulesi sigaba uziphatha ngale ndlela ngilokho fanele ukwenze ngilokho fanele ungakwenzi kuba yindlela esetshenziswa ukuthi ubaba nguye oqala umntwana omsana uma nguye oqala umntwana omntazana. Yebo nomlungisi ngisacela nje uthi nje qabaqaba fast usitshele mhlambe ucebisa abazali ukuthi kuphi mhlambe okumele bakwenze kakhulukazi njoba izingane ezinye zingena ko depression njalo njalo ukuthi yiphi indlela esingayisebenzisa ukubuyela endleleni zakudala ukuze izingane zethu ikhule kahle. Esikhathini sanamhlanje kunendlela ezisetshenziswako zamasiko kunendoni ebanjwa umnyaka nomnyaka siyazi abantwana bayabuthwa basiwe kundoni kulapha yokufundiswa khona ngamasiko kulapha yokufundiswa ngokuziphatha ngesimilo okukhulu ukuba nesimilo na umntwana unesimilo uyazi imvelaphi yakho uwazi amasiko akho uwazi indlela yokuziphatha njengomntwana kuzokusiza ukuthi ubalekele igandelelo idepression asithatheni abantwana sibabisele emasikweni bazokhula ngendlela ngokwenza njalo begodu ngapha kwaNdebele sinehlelo igadunga sikatange lisebenza njengendoni sithatha abantwana babisana nebabantazana siyababuyisa sibafundisa isimilo ukubalekela ukuthi bangabi nokugandeleleka basakhula nje babantwana fanele bahlale basendleleni yabo yobuntwana. Sibonge kakhulu ke nomlungisi ngesasa sakho sikufisele nosuku oluhle. Ngiyathokoza. Mbukeli asithi nje ke qhu ezitolo sizobuya emva komzuzwana. Enkosi ngokuhlala nathi nibukele Ekhaya Jikelele. Nanjengoko ke SABC njengomsasazi woluntu sisoloko sithe qolo ukumamela kwaye sisasaze lonke ulwazi ngeziganeko ezenzeka kweli. Namhlanje ke sijonga ngemva kwizixholo-xholo zangoJuly kunyaka ka-2021. Intatheli yelijelo uVusi Khumalo uzokhe aphawule ngezo ziganeko esebenzisa iqonga leZoom. Vusi masikubulise sikwamkele Ekhaya Jikelele. Nginibulise nani ngokunjalo kanjalo nababukeli emakhaya. Inkosi. Mbulazi ngokuqinisekileyo sasikhumbula nca isiganeko esenzeka ngexesha lezixholo-xholo zangoJuly. Ungekhe nje usinabele ngoko kwathi kwenzeka? Yebo kade ngibheka nje ama-video ngoba ifoni namhlanje sikhombisa ngokusobala kwayona ukuthi ithi 2 years ago kwenzakalani. Kade ngibheka lama-video engaqophayo ngalo lolu suku ngoba ngiyakhumbula I was on the ground. Ikakhulukazi impi enkulu eyayikhona ukubheka isinkwa ngavuka ekuseni nje ngibheka isinkwa nomuntu engihlala naye sisibheka idolobha lonke sangasithola safika koToti sambe sibheka isinkwa sangasithola kodwa ngaphandle kwalokho ke nala ngihlala ngakhona lapha eToti eManzimtoti south of Durban yonke into ayicekeleke phansi kukhona i-storage facility esikhona la kwasona sasicekeleke phansi si-vandalized siyafika nasedolobheni emsebenzini ngakhona nje mawubheka emsebenzini zonke indawo zicekeleke phansi ziyasha ezinye kukhona abantu abashonile sihamba ngemoto yomsebenzi sisihambela nje edolobheni sibona amaphoyisa amaningi kusekhona isidumbu khona basazama ukuthola nokuthi kahle hle abantu laba abashonile bazokwenza njani ngabo ngoba uzokhumbula ukuthi babe baningi kakhulu so ama state resources were overwhelmed ngendlela ukuthi
umuntu uma eshonile wathatha isikhathi eside ekutheni azalandwe mortuary van okanye even ukubizwa amaphoyisa ngoba kwawona amaphoyisa overwhelmed ayegcwele yonke indawo kodwa-ke ngenxa yokuthi izinto zazenzeka wonke amadolobha acishe ikakhulukazi lapha KwaZulu-Natal okuyiwona ayekade enabantu abaningi abashonayo ngenxa yazo izibhelu lezi. Siyakhumbula kahle hle ukuthi lapha KwaZulu-Natal kwashona abantu abaningi nakhona eGauteng 350 yalabo abantu oyibona abashona ngazo ibhelu lezi civil unrest yangonyaka u2021. Yo, sibhlungu kakhulu esi story kwaye sichukumisa nje inhliziyo ngeyona ndlela. Ukuzothi ganga lo mzuzu ingaba mhlambe amaxhoba abuthola na ubulungiswa kwaye injani imo yoqoqosho kwesi sixeko saseThekwini? Yebo, engingakusho la ukuthi kahle hle mhlawumbe uma sesibheka nje udaba olodwa sibe specific udaba lasePhoenix. ePhoenix bangu-37 abantu okuyibona ababhubhayo, abantu abashona abadutshulwa iningi labo. Uzothola ukuthi kahle hle iningi labo akakutholi ukuthi mhlawumbe nokuthi lize lixole ngoba abantu abaningi abantu abakhele iPhoenix oMashu, uBester kanjalo indawo kuthiwa Bambayi okuyizona izakhele iPhoenix. Abantu abaningi ke babekade abanye babo ngokusho kwabo babehambela ezinye bethola sebebulawa. Abanye babo ke babevele ke belutha beyoyitapela impahla ezitolo khona laphana ePhoenix emahardware ngoba maningi akhona kwawona acekeleka phansi. Ngibona bagcine bengama victims bathi abalithola siyakhumbula ukuthi okunje khona iyodwa kuphela icase ekhona enabantu asebegwetshiwe abantu bakaGavenda Brothers ngoba futhi uzothola ukuthi kwalona icala okwefamily le kuyona ama victims ithi ke iyona leyo family asakwazi nokuthi ize enkantolo ngenxa yezinto azenzeki kahle ngoba bathi bona ngebe sakwazi nokuya enkantolo ngenxa ukuthi ijustice yaleli cala alikho nakuba sebegwetshiwe abafana ababili bakaGavenda nakuba isigwebo sazobuye sisithole kodwa ke sebetholakala beguilty ukuthi ke bazama ukubulala kodwa kwalona icala lokubulala leli elalibhekene nabo lacishwa ngokuqhawula uxolo mntunga ngokuqhawula kwase kuthiwa ke amanye amacala ngokubani noba kandiva Mntungwa masibambe ngazibini ngexesha lakho uxolo wethu ngokuqhawula ixesha liqhathwe yinja. Uqhubeke ke nokwenza umsebenzi oncomekayo besithetha naye kaloku intatheli yelijelo losasazo uVusi Khumalo ozinze phakwe la kwaMageba eThekwini. Kanti ke siqola siqonqotha ngolohlobo inkqubo yanamhlanje sibambe ngazibini kuwe ngokuba ube nathi siyathemba into yokubana uye wayonwabela. Sibonga kakhulu babukeli nibe nosuku oluhle sonibona kusasa nisale kahle.